Inkantolo lenkulu lomuhla ngalolu Judge Maxine Langwenya igwebe loyo bekayindvuna yetiko letemsebenti lemkhulu nekuthutha Ntuthuko Dlamini iminyaka lengama-65 agwetshelwa licala lekubulala kanye-ke necala lekutfolakala anesibhamu lesingekho emtsetfweni. Dlamini-ke kepha kubhekwe ukuthi ahlale-ke ejele iminyaka lengama-20. Lo kwaba indvuna yembuso aphinze waba lunga lephalamende lenkundla yakalamgabhi Ntuthuko Dlamini ugwetshwe iminyaka lengama-65 65 years ejele ngemuva kwekulahlwa ngamacala lamathathu ekubulala nalinye lekutfolakala nesibhamu lesingekho emtsetfweni. Dlamini ugwetshwe Judge Maxine Langwenya lamuhla enkantolo lenkulu ngemuva kwekulahlwa ngamacala ekubulala Themba Andreas Thabethe Sikhulu Shongwe kanye naSimon Dlamini ngeminyaka wa-2020. Ijaji Langwenya ligwebe Dlamini iminyaka lengama-20 ngalinye licala lekubulala lase limgweba iminyaka lesihlanu noma-ke inhlawulo yetinkulungwane letisihlanu ecaleni lekutfolakala nesibhamu lesingekho emtsetfweni. Lethula lesigwebo uJaji Maxine Langwenya lithi likunakile ukuthi Dlamini unebantfwana labasebancane lokubuhlungu ukuthi behlukaniswe neyise futhi nemkakhe kasebenzi lokumenda ukuthi kube nguye yedwa lonaka umndeni wakhe. Langwenya uchubeke wathi unakile nekuthi Dlamini unamakelo ophathekile futhi lodzika kunakekelwa ngetemphilo futhi ucashe abantu labangahle balahlekelwe ngumsebenzi njengoba lahlwe ngilamacala. Ijaji lithe Dlamini ngabe wakukhumbula konke lokhu angakasendi lesento. Itsite ubufakazi lobethulwe kule nkantolo benda kungevakali ukuthi lesento wasendelani njengoba indzaba yakhe bese kayibikile emaphoyiseni aqinisekisa ukuthi ayilandzelela. Ijaji iqhubeke lathi kungumsebenzi wenkantolo ukuthi likhiphe isigwebo lesifanele kuleli cala futhi lesitawuba sibonelo nakulabo labangahle bacabange kwenta sento lesifanako. Iqhubekile lathi liyathemba ukuthi lesikhathi latawusihlala ejele sitamnika isikhathi ekuzindla ngalesento nekucabanga ukuthi kukwata akunika ilungelo lekubulala. Ijaji Langwenya liqhubeke lathi noma lingakhipha siphi isigwebo angeke kuyibuyise imiphefumulo yalabo labafa nemthelela wekufa kwabo emindenini tihlobo nemango lapho lokucala bendeka khona lokwenta nayo imindeni igadze-ke tigwebo letifanele kuleli cala. Kilo Msakato channel eMswati ngiselule waqinzi nazandile Mpapane senkantolo lenkulu eMbabane.